Ebusia feedback na baba to modofo complaints na so amede baba somwo eye abaiwe ya osanhia atugu nwuramu baabie ema ne kunu adamfo ka kire ne se ahia no osan no egu ne naso no eno ne feedback na abai ena mo anso nim se ahia no so akwakoye obi kromu duabɔ nti e bansa na akwakoye nsem bebre ema papai no eja insuo for 3 days se mama no ebewuo nti omo nyomo aboa no a omo ka omo nsem tie konkonhwe se ne sifa sha se ema abrante yi di ni ja insuo for 3 days emra ne ba so a video ni bi sa ato aso abesa hwede aka na guitar no se wo hwa ya didua na ya okosire mu ase ne esirimfo yi omo de no ene ye de dadoa abo ensatrem ensatira hodo mu ene ye de abo ene ode ahoma tuntum asaso ye de kora ahya ase ene ye de aboa ngoma ene ye de ade abobom de abokora ni mu enti eno na ne strings no entiantia na ye bono enum na wode mfia ahye aboa ngoma ni mu ene ye de afaso ene atwem de aba boba akomatie fonte bono mu husene wode yinaba boba ako Bobe speaker no, Bobe we. Aha, let you fonte. Asu. Ananti ama abere. Akasa ma abere. Majinchina mama abere. Azonto Otage Phra-Phra Nana ewusu echam Nanti ma abere Yakasa ma abere Bibiene se yame Azonto Nana Okay Piao Eye Wala peleko Okay. I can't penetrate. Okay, and now adofo Azonto ye guest bio. Osaye odena samwa ba osaye ye guest. Good. Ware preko na jam panache. Dachi entiminti. Obewa akokra. Ebi wo ho nso a wo akokra mpratwe yesne so waware o. Yes, I'm guessing. Eno nso wo ho Azonto. Eno nso wo ho. Okay, enti ene Azonto wa ha. Ene de wa mama koma kra aba fom. Wa mama koma aba fom. Atani be ya fidie no. Die panti na oba ha. E fa lorka ho. Kana ono antibi. Pacho. Die na apese yenye mfa ma ho, e mfa lorka ho. Kana antibi. Pacho. Alolka. Azonto ne de ba ha wo ba honum no. Say woni baby da. Men mo amane bio. Me say die pa ne hawo e wo lorika ho a wo de ne ba ha kano pe. Pacho 3 days na wo de meja no. Ko dumi ko jina nsuo no eno na ha me nte na me de ne ba ha sei no. 3 days no de wuja ya no e ye duabɔ e no okɔbɔ wo ana se ye de anyi. Se na wakase mi sade ene gunu so no. Nti wodi me amka no kora wodi me wajja me 3 days. Wodi wajja nsuo no 3 days. Okay. Lorika akwaba. So na say Me hoye. Bibia boko. Nyankopon adom. Lorika osom nsuo bi. Oh, baby emetina na. Aha. Wa ankasa in general osom nsuo bi. Mimi ye Phra-Phra ni inte Okay. me dia ya memre wono ya wo ya memre ye. Inte me ya memre nda me ntontwene. Owo bosoma wo som no. Me ni bosom wa ha. Oni bosom wa ha. Na wo bosom wo sirem.
sirem na ya nana me nana ya nana anya me nkoa ya nana nti osom mo nana me nana na osom no me nana na ya memra na me di omuchi aya me nana metio be matiasio me meti hey be yo asantimaura otumfo se tu otosom yenu nana enti woyeye nyina asantima nyina nana enti se ye som na ye som no enti wo so de na ye mo nana na mo som no mo de ne ye den kirekire menumu mo so mo som mo me da se de me pese me kan se wa wo ye Phra-Phra bia wo ye pein wo ye akwala wo no nimi Phra-Phra memra na me kan na enfa abefa obetimi aka me di 4 kan no kurese alol ka wa di 4 endi machi wo di machi ana papa ba obenye bi bone ba wo so benye bi na waka dia me pes mi dia me alol ka pese me kan se ya wabusa ya Phra-Phra fo fra ne bakoluko but o batwia ya fra ne busa abisa achi na me kan yi abisa in the time bia abusa na akire se me na nan se wonna nto kwan so ho ni busom bia odi bakọ tu kwan nto ni busom bia odi tu kwan na okodur be bia na ide se wonko asore but me sore a me ame me papa wo me na me hu se me na nan me na se ni na mo yesa be pem sa atam we nti sa ni me we me njai nto ko busa na busa ne ka kire so ho na se ho durfia yese mana akọkọ ana mana nsuo nko a to durfia na odam na wo no onya porten back ya na wasa na tie no ade agu porten back no ade awuro odam no nto wuro ha ahon kire na akire ho no mi ni gima ye mi gima san mi wale aya basa mi sese ahon kire na akire me to ka aya mforma oku akọkọ no wi a otutu wi na ho no a we bia dia kana ya bola pra na sa kogu bolam anya dia abeha nipa adwene sa ene ya amamre no eye eno ani enti se ye ya amene mo ka say first point established amamre no ye fa anwea edeko ewura yi ba hanra na ni nyina so ne se de ofili wo na chi eye se yato anwea de agu na chi yatugu na chi no ene ono nso fa anwea ni bi wo fom tugu fom se wa woto anwea ni gu me so no de wo ye bia no ensa anko so enti lorka kasebu no 1 point established ene se ono mo amamre no se ye de anwea ene ye good ewure ni kwandu a wode wa bebo ne se oni wanya akasa fa ne ba moto ho ba bi akora ne pake osu obeye fi gu ho minwa wono anso kora ne pra ho enna wode na koja pelele wakonsuo pelele mu uwie ya wakota akokokoko asa akogina pelele mu aye de ode beye uwie ya ansa na abetoto awete se de okan wo mama mere mu no enti wahye nansa 3 days sese 3 days no wangu a wo bewu adenti ena wakoye sade no lorika de enti odo ba ado no kire won so die mu na mi o se me de ne ba kwa ma pelele wo de wono se 3 days o se de 3 days se ne ba ne ayi ne ono wangu a wo bewu eche se ne ba ne o se o de na tie be gum so na ni moto no so o pake wo ho wo se o Phra-Phra ne namu ene tie de bu tie o Phra-Phra ne namu oi krache Misrao o Phra-Phra ne namu na tie de gu ho e ho na wo so o propro na tie gu no ono amaami nso ne pra ho enti e no ho ena onini nya akasa ena wo so de na koja pelele enti pelele na wo de na koja no wo hye ne nansa se maami we ya mfirimu a wo be firim ena wie wo san kokota akokọ ebe hye nsuo ni mu ansa na wo ba betoto akokọ no ahwe adenti na wo yesa ono na asem wo de ba wo no enie onso de a wo nkyiremu wo ho ene sen kyiremu na mentie asam na oka asam na asa obia ne na asam ne ba na asam ne wo ono so na tie na otogum so na me so kan ne so wo kyiremu na mentie enti na ne ba no
ne ba no me osore a no de nana bebo ho na me say aye 2 days 3 days na me say Charles ona wo sore na wo yesi a are na wo sore na wo yesa de we hunim say me da ha na ina otu nu motunu koye ina me kan ne papa tie asama me kan ya ina ne ba de ba ya ne ba no ba na ne papa ne busa ne ba no na ne ba no say onye hwe na me so mo wadam na me say Charles odo na ne ebobo dam ne na me kan to na papa tie ya no nti na oba na papa de busa o say dia na wo ye ya ina o say aya no kure o de ne na ne bo ho nti are na me kan kire ne say are na ono ya sa na me gina hakasa kasa na me say me kasa kasa o ye na me kasa mi nim so tie ya ina ono ka kire me say o timot ni kwa na oba de ate na me say me so mi hu say wonte na o papa no to tie nti na o papa de buso no o ka say won hwe ni nti na me pese anu nti na o papa buso no nya asam bia na nya se wo ya bibi anu ani asam ne anu ani ana maame ne nso de ne maame ne de ne say asama mo say me beda Azonto dem no akire say me na me yire yakọ atena nchen say no awon so to na yire wontimi wura nso ni inside na mka kira me yire say he aha me ntimi betena ha metu afura ha na me yire say are na me say he nso to wontimi wura da we ya da me ntimi ntena nso mu sa Azonto so me nimnisrem ono so nimnisrem Azonto timi ba me fia bada ama ade aki ewo srem abon geta amme me yire akatuo diewo ate Azonto mana di me boa ono tena on ka se me boa aya no kore on ka se aya no kore me saba na me se Azonto sisi ana menye me di ambe boa me pe yebusiafo ba ko ho ye frɛ no yellow ono so owuye na sani na owuye ye na yiye ina me kwa yellow ho se yellow ho na oba ha ke Azonto fo kora sia na omoba ina yellow kire me se me hu maame na me se maabe da sister bi fiewe na me se ko hunu na obepe asase bia mawo na wa bawo dem na wa tinam una obi ani asam ampa na me kwa maame ho no maame na agime sika kakra na se na kire mbebi mbebo o kire me no na me se debe dia omobobo si ho ne dia ade na obo se na nsuo to a kire se ho nyambo dem ntena obo si ho to nas nsuo to na nsuo ni yire ho enti me ko to blocks aba beto blocks no kosoro ina me ko senatia agusu amana kosoro ansa na me ba campinta ade ayino aboboso miyam boso wiye na me ka kira Azonto sisi a me so me kaka me driver sisi ano Azonto me bag na me so me nimo ma me fam bag ni si wudam enti me bo me de ni wiye a yam ya adumu a me kwa me side ho akwatena me ntena ho dem ho bi ana Azonto ni si yu na me de bag ni si ho Azonto etena ho se Azonto timi sora na pase alo alka kwa me de me ndidi ya me maniska mane to adoni ote ne Azonto dem ho no yes na oma Azonto sika yes e mane to aduane me bua ono na gina onka se me bua ya no kura onka na obianti to aso mitimi maniska mane didi anu me kura tambia mitimi mano obusa mitambia mitimi mano na me med no so ya fantini na med ne ka kira me se okọ no krom na me se okọ krom de enye hwe obetima akọ mitimi kom krom aba but na me ba fie na me ka kira Azonto de bia woti fie onya agima alol ka mam se na me ndidi ya mam se na me Azonto bla na enko ya agima onya agima na ebo sene de me ntimi ma usika de bia sa ina mere Azonto kwa agima ne no the following day na Azonto se okwa ya de onko the following day okwa ya the following onko o se okwa ya kwa na me se Azonto agima ne yan sa side de jai na me nkope obi fufuro na won boa me ontimi mboa me oho na ojaya na me sa kwa family fufuro ina Azonto dem na otino punu no da ho saa ontum epuno na ano epuno ana we punu awuram ni ontum da ho saa nanso ebi da no gate da no ana gate ni da obato safo na odo katum no debi da ho saa me na mi yimi sika me alol ka na yimi sika kwato paso ayi ni se me alol ka na me se me ba manen kasamie owia me se ontum ina me to faso an se Azonto faso we ho ba na no ba gbim na we se a giwe ayi ni ki ni ege baako na me so fa bi ho ba ya bie me so me ba na ma bie Azonto se ne dam no o ka chem se ne dam ne de ontum ne dam de sa na te ina me se sa na te na me se yu ente me firi gima ba
na bank ni sisi ho nsuo si ho ye num nsuo si ha ye sa jole adwon si ha ye bedidi no bia timi wura dam na atimi yidi a opepia bonten me nipa ho timi dwone bone ma nipa but eni kwan sa odi nsuo si ha num adwon ti adi na o ma eda enye ina me kan kira Azonto se Azonto de bia me kan hu se sa ni me we nye na ho na ka chem se alol ka na ay anokoro na woka ode minya abotere obebusa sister teni se ho na ebe fa akonya no bank no obusa teni se teni a bank no ho na ewure dem ne sa be fa bank ne sa ina minia e kasa eno ane teni na sora to han se Azonto ada na Azonto obusa msa dem na ye wodia bank na ye wodia eno na me se teni enye sa benya bank na ye ne de me na busa no intina obusa wo no bench aye bench etinam ena me se teni intina obusa mo ni kwan se obusa ho enta anya ne dia kura na me kwan na me ka wo nya bank asam me won kan bank betima to eno na me de manutum teni ye wan ya abotre kasa ba teni kuru ania ba ya me kase me bla ania jimo ojoso osan chia me so me joso na me se ania oyire no me no ya kasa me so minti min kwa feso yire na me no ya kasa na o wo ho me ma wa amania ania no otia me ka wie na akire din ania on ka bebia nkyera me otinim ho me boa me Phra ne bla na busa ne se asama me kan ya no kura na alolka boa anu da ho na tia no mete ho mi baby din na kana tia ne firi bebi ebe guma alolka so a mbeka se na tia we firi hi ina ebe gu alolka so ana obi se mbeka change pa kono se he wo ye konkwansani firi ho kwam ho me alolka ni ne hu se teni ese na tia to agumso alolka so ina me ka kira nukuna nia se ania mi yawo yenne bone be na medi ya no no sanatia to gumso ania so da to wan se mi na onu yanku ina me se ania me na me de mi ta me sa abuto kwa me chisi ania me ni ahoade mbeku na ka me wa ahoade kwa me ko so pa wo pa adidi afia me yenne me ba me wo yire mo ba me ni ahoade mbeku ento wa ahoade ania wo tene sa bom alolka na me so alolka sa tene me sa bom me alolka wuwa me durmi nana ho bom na he oho no bom me so me nyem na hiwi ateni aya no kura se me alolka se ho sanate gumso nya obi se enya se me bia na te no gumso na me hu be bia na te no firiba minini na hu se wo ateni na sanate no to gumso me ya wo den ka no kura teni se atalai on sanate gumso anu na me se ateni wo sanate gumso no si na me se me ne nana ya tena me ne nkokorofo atena mo aka asam kwa oba faso oba yina che kwa oba faso oba wu ntem kwa oba faso he hwe huye ni ma bi betima abakira betoto oba kasa obi na eyew debi obi ani wo hwe wa na eyew ho teni me ntimi kan kira ma o se wasa na tia gumso nya obi na se me alol ka se mini na hu ya teni se debi anu na me sembofu na me se teni me alolka e kan kira ma ho peyin se ya sira je se me pese me wu ntem intira ntimi nana on jame o so se gumso na te se o ka se me boa he o so asambe toso he 3 days e wo ekwayin na no me boa me ba hu se alolka asa na otie obi nya ohwi na wo kan kira ma amanfo se wa wo nya munyonko wo suro se wo pesa ka enkyura ma obi bio lorika nyabotre tobo sambra hobio baby a yedrui eho ne asemu a ewo yanimu hai enyina wo ka kire tani se wasa enete e de agu so a die ne beto no ena se wo lorika wonso wo twa ntro e de ato tani so a die ne beto ka ho de pe me se me nana onto nana me se me nana me nana on jame onana onjao se wu chantro e de ato tani so a onana njao na mum se tani so chantro e de ato nso so ade ono ne nana so ono na asam
de me pese ono so tie se o kan twera ma ono no so asam ono so ne nana ne wa asam ono na obia ne nyame ono no ne nyame sa na me pese me nkyira no enti ono ne ne nyame nso wa asam yeah me so me kan twera che me so me nyame so mo e wa asam anu da me kan ya o ka wo nana ana wo nyame oh nyame ne me nana se mi ayi na ye ba ko enti wo nana ye wo nyame se me na aha wo de yi wo de na no obi a wo ni nyame nana ne ma bo nana ne din asa bo nyame ne din ka ho enti wo bo nana ne din e na wo bo nyame ne din e na tani nso tani wo ma no wo share ne 3 days enti na me se ne 3 days me se ne 3 days me ntimi nkunu me se ne 3 days wo na ko wu ya me ntimi nkuni pa wo ka 3 days wo ka se mo ka se 3 days no dey na me se 3 days ya wo akwani se tani se me boa na me se me boa se aye 3 days na ekwa akoyi me omo ya mnyonko boys wo girls wo wo ya ha minies wo ya ha minies wo sa ni ma ne be nyamo a wo suro wo be ka se he sa ni ma we na eku alolka sa ni ma we na ma alolka be bia yese ntimi suro sa we men ye bio e tese wo ka se me metina no phone ba kwa yira wo buso se alolka minina hu se wo na e fa phone no enye obi se na me se debi na me se he ka no kuro alolka na me se debi na me se okay na ka nya me na fa na te se wo na kan chura mama ya wo da alolka ko me wo no wonya me so me fa ya me nya me e te se me poputoko sua e be bogu teni so se won wu ana anya se enti wo share 3 days alorika wo share 3 days wo share 3 days wo share 3 days o te brofo kakra o de katwi ni ka te brofo kakra nka me try call me pidgin ni mu o de katwi ana won te brofo o se tie wo te brofo kakra nka o me bra wa o te brofo o pese me fa nya o bra wo say na meka o te Phra-Phra aya kwa me wampa audience aka sa different mo frɛ ben nana musa akamboga nana Phra-Phra hene kumase ya mu nyina mo hene mon frère ne driver Ben Abdallah mon frère no phone so emfa mame na menka ne twi mfa nkyere Ben Abdallah na Ben enka ne Phra-Phra emfa nkyere krachi dia me pesa me kan ba cha okay so wo ye Phra-Phra ni na wutie mi a je sa number we your voice note of say twi ya make yi na me mo nkyere lorka na me ba tobo number na me pesa wo de Phra-Phra ne fa so no bobo production number no mame 0536 222 554 monye number di bio wa wo ye Phra-Phra ni enam pesa mi engage u ne 0536 222 554 Phra-Phra ni bi afre o de so betumi agina so a fa ni gina so na fa ni wura mame na mene no enkasa enti de me meka ne Phra-Phra de ama no no waka no wo meka ne twi mu de ama no tu woni frim no waka no Phra-Phra e de a kire lorika na me hwe se de wa ban so otitwi kakra o no so betumi a kire mu ama matia hello ohote sai aba cho bia boko okay o de o titwi kakra o abatom tifu kakra okay me pese oka asem we ya me be kan wo Phra-Phra na wo de kire ni lorika e de mame o ye independent person mesra mo ye nya Phra-Phra ni bintie ye de me pese ubusa lorika mame ne se de di kan o share 3 days o share tani 3 days question we pen am pese ubusa no ka otio alora yes mberuzo yo ayetia atene lenzi vilala humbo le 3 days do ka bon 3 days ai maka bon 3 days metia melete ahava enma ma parmbo ma so ya ba da that mal ma so ya ba inga ma han va fa marika bata to ile mengete mali yella inga mila ana ayena maka bon 3 days maka pobo nana o se say aw dawru mo se 3 days there wa man 3 days wa mbodu ya manu wa se tanturan wa tatunu suwa ne nyakupo nim kanya no ntoro no wato guru suwa nyakupo nim
saa na ɔka kyerɛ o Fashion ane. okay afei sɛ busa ne bio ɛsan fa ma me sɛ Aha. ɔbɔ ne nananom din me ne ka sɛ kura waka ne nananom din wɔ ha enti ne nananom na ɔfrɛ ɔmo ba asɛm ni mu no na yɛ nananom bɛn ɔde wɔn bɛyɛ dɛn wɔ asɛm ni mu Alors là, ya o mi ti timbo kuma wala. ah Ti akoyi ti yaba no yu ore. ah Ti yaba no bare ba arun de ba. e bala So yi yaba no yu ulla ba Allah. Ba to kabu min bala. to Mun ga buta fa atiya da dai kan ga to kan ko da dai ya to de ne to yin to bi ne. aha madmetia Aha. madmetia ba so ko pakale ta sire en bala be aka en bala de mam ka pobo maka pobo maka ti 3 days achi mam ka pobo Anya da ya kan de ko da da aka enya da pale ti bi ne. Un to tsira. metia hon wodi sinama hon kelhe E man kere o. hon kelhe Nkere. metia maka ma ya pon bo 3 days let be ya esala en 3 days la ka tole le la hara arba le ye hiznena maka pobo de matu yetia Un to pale ti bi ne. Un yele mbala. Un to pale ti bi ne. maka pobo Onye ntọrọ ya tọrọ. maka pobo maka ta achi mam ka lele kama mari mate mammi ngala ham ma parmbo ma mammi ngala meme de mo se mi kan chura mano abenya me mbonu dua me bonu dua na me kase de bia se abesa nyame what I say me bonu dua na kan na me kase o ya no kure se me bonu dua yan kwada ne dua na na me ka tobo osa de another angle say what I say sɛ wo boni dua ɛna wo nka no kore sɛ wa boni dua nti yɛn konkɔ dane a edua ne bɛ sɛ nya wa me bonu dua tobo deɛ na ɔka kyerɛ o minua Nana obaso kira sɛ de waka no ɔyɛ ntoro no wotwa ɛnyankopɔ nanim ɛnyɛ no ntoro so ɛnyankopɔ nsuminti aseɛ yɛ uka saa yɛ nana no ɛkyerɛ sɛ abosom yɛ nana sam nya abosom ntu ka sɛ ɛyɛ no kora yɛ nana nanim ɛnyɛ no kora yɛ nana nanim a ɛkyerɛ sɛ yɛfa no sɛ maame ne twa ntoro kora na ɛkyerɛ sɛ wɔfa no gya abosom o. okay why you no kasa ye udin de say Odawuro ma ye fan kofi Phra-Phra. Kofi Phra-Phra wo te he Am wo santasi kofi. Santasi kotwi. Mate kofi nti bibia ni aye besa afro wate. Pacho yo. Ntu de koso a monitor. Adofo ni adehia Kofi Phra-Phra na eba so no. It shows how powerful the show is. Yankopon hira Phra-Phra fo amutie nyina ene masem we yanim ha. So lucky for us Phra-Phra hene enso te yenso yaboboa no ya ye nyina ye nanano no enti nkomo we na wo fa lipel he na me yede lipel he te se de o ka no no odi aye de kanum krom kasem de na duru anajo a no ye kanum krom kasem na gu kanum krom kasem kyerɛkyerɛ mu kyerɛ no eduru anajo a no ye de kyerɛkyerɛ mu wɔ krom kasem Phra-Phra mu kyerɛ no yin sama akabat magata bro tang mere tu okulo talwal kwa ai ige isba gantar mona yang mera sak ya ita amata alwal ka dem ba to ita ba ngata gaggi ha maga yang ga gi met ga to nana ma ngabot bala alwal ka bahama bero ko yele ga yino ko tamma ti dibate te garma ako ma isba gerge inke kogolo tarike inge te kogolo aye papia aye azonto de o kana fe de wate ase me dare na bagre ono na me ba aye azonto ono na na woni ne da e wo dem o se de eduru anajo a na wo ye no no eno na ye de wo frɛ de nana me pa cho azonto en kasa no me ka asama ye kasa me bodua no bata enye dua bo na me bo aye asam na me pese me kan faso se me maka se azonto de bia otimi kwa abonten ba wa be di matem sa wa kasa me sa me mpesa me nya nipa boni ni me nya nipa boni nya metimi ma sika ma woto adoni adi me nya nipa boni de me fa wo kotena me kam se dimate na me ma wo chop mo no wodi na yi na emboa ya azonto me
obia ne na sora okọ me so wo ka se me sora na jona me yese me se me kwa sore me sora na jona na mko jonso ana me ye bibia ana me ni tia me bɔ mpae enti ya wo bɔ mpae me bɔ mpae enti ekwan be na ya wo fa so bɔ mpae e wa Azonto dem me bɔ mpae se nya me boa me na me so me ni bebi da ahon kyere me enti ya me boa me na me so o de na ya bɔ mpae me fa hwe bɔ mpae o se wo de saa de no o ka ye no se de no ene kura unim kura kura de di no pito enu bi na de bɔ mpae unim oboa o se na wo bese wo se o bese wano azezebeze na o kasa yina nana tie nana me pese me kan tia Azonto se ne sisi a me ni ni dam no ho bio what I say me ni dam no ho bio ono na de me ba ha o ma me no no so kan asam dabi tie de Azonto ka kire ye no eno na atwen adwena gina so e wa awura we de de ho se ne se wo bibi ne dura na dwumpo na wo ye saa de ne wa Azonto de mo de a ene wa ye awura we bibi okwa bibi a na o me ka kire nse me me wo bibi a obetima aka na ode saa de no ne besen de ko pelelem na wo ko pelelem ko ya amamre dabi oboa me nya hwi akokọ no ko twa ne we akokọ no me dem me bebia mete wan fa nko pelelem wallahi me bebia me to akokọ ne firi dwom me fa nsa woro me fa nsa box me kuta ne se ya ina me ba ya me jonso wi na me wura me dem na me sana tie no ina me ku akokọ no me wi na nkwala ni na te ho na obi aba ya na me tete bi ma obi ma akwala na obi a wi ya na aka bi na me so wi ya me fa akokọ no de koya amamre tia atani no me ya tia na ya enye agima tambia metaya enya no adade no kwa na me ye tambia enye agima okay atiefo ni adofo a mutie asemu yi mo monitor tobo na de bosom eyabone tobo na mom ade a wo de beye no ho na bone ne wo no tie me menya mambumfu mesrewo bosom nye bone esum obi a som a wosom obi ye kristoni obi ye muslimini obi ye bosomsumni obi nso ye Hare Krishna ni obi omo no ya nami horinge kyo nami horinge kyo fo so ho buddha fo omo so ho Hare Krishna fo na ye hari omo so west no ni nyina masibida nami horinge kyo no so makabida eno om fatas ba sa ate se nkramufo de no sansuo ba esum bia wuwuramu a ye kyerase ma wote ase om sansuo krogen egu cup a wonom ano mu da ye sokendre me ma ye hwehwemu pa ha wo mi wiase o enti dia wode sa de no beye no o bompa ya otumi de me pese minya e wo mabra bom okay ene ye ya wada ene me hosti Dr. Hepa Plus ene de beye bia meje Dr. Hepa Plus obetua payo nam de ahye bitrim na ma face east ba bia awia pie free enti ehye mitrim eno na me de chante madwene ya medidi akire no eno na be me na ye ho ewiase ho de wote wo mo nso de na se de wode wadwene besi so sa de wei ebebemu amame no sa de na bebem opa enei fa hye ho ene de ase me nyare nso me ntia po me hunye me ye wa nya Hepa Plus ya no mo be yare nso ampa wo be yare nso ampa wonam ode wa wo ka akura utifa me ka di ase de ye de esei ase problem wo yaba enso bia wutia so normal problem ne beba de wo de be hye wadwene mu no eno na ebamu ma wo enti ya wo somo ahodo tiemi ansa lorka ya wo somo ahodo nemum adekode a wo de saa somo no beye no eno na ye papa no ana abode no enti wo de aye bone de ati atani me ye ne me se me fan ye nya no ono asam ano adwene kura nim ho me se me wi aya bola na ma sese kogu ho wo ko to bola gu pelelem me se me wi a akokọ no me de kum ko me dem ho no me wi a de na me wi nam no wi a de aka na ya bola na me se gu bola no akoto agu pelelem na me to bi se bola yesi ana ye de gu na mo ba ba betam akọ aya bola pelele no kura me se ani kwanse emfa
wora ana ball gu so but me ni ahode what I say enye wakoya abamre wo pelele buda akokọ no me fa nkoya amemre no wo aha enye akokọ ne nkwa wo wakoya amamre wo pelele buda me nya amemre wo Azonto na kasa no de bi o sori se ohuni ma bi ewo pelele no nam se Azonto sa ni ma ohun aka wo no tum one day me gina na oba alolka nam se yes he be he sika bebre eko mo de gu kwan ho be he sika no nam se Azonto de bi me se sika we ko fire ena so okofiro hwan na hwan no hwan a omukwae no omukoduru na obi atam sika nam se honkwa na ehu ye ento okoduru be bia na obi ya na de a ko hobebi ho pesika na fa ho mpe a ko hobebi sika no so anya me dia me mini sika na nka mo sika me ko go enya wona ase hu ade na ho se me ana oni na hu se me ye se oni na hu amani hu pa Azonto wa fa kosia embe to yada na chi enye me na me kan hu ade bia emfa nseme Azonto hu se tani atonete e de agu alorika ho me da de no kwa na me yale kwa na me ti wono awoni na me yale na me media ni minim ana na omuka masa me de de na me jena ho na se de na o se atani wadna ja nsowe 3 days atani nwua wono bewu ote mitiye so me so jena kwa me se pant mpe na me ye me fesa lorika ne kan sa asem na gichire tani lorika se wan kan sa asem na amfa nkyere no wakai wo so de na ja nsowe 3 days so wano nwua wano no wua wane ne namu ne dia ne bosom bosom bebre wano ani bosom ni di mi se me na na me ka bosom bia sinema fara gafre me pese tani chana tie no gumusuma ka tani se enetie no wantu anwu so tani woto netie no gulorika na me to watu anu no dia mama hu anakura na mba me de ma hu na mba ebeba me nim die no kure beba ma lorika ntena se ya azoka me ma kwan akasa me mo abebo nyomba akọ bo abra bo mu nyomba akọ tobo sete nya messi tie me I'm in charge lorika tena se I'm in charge de meka se yenye no edo ne ye se ya miemia umfidie ni mu miemiam na sete eye na ya guitar ni ye na bonyom kakra ba akọ na yemfa enwodwe yebo wo bra ni mu kakra eye mane mra ni mu kakra aha enti satitum maye ba akọ maye de ya abrabo mu nyom why maye de ya abrabo mu nyom ba akọ na yemfa mprapra kwa mu na Dr. Epaflas yanene emonko mo kakra Iriba kai mbele na yini ba ya mbele na yini ba ma suru mbele na yini ba dunia ba pema Azonto yele mengena mekele pana pampor ngo masuya Nero ya panawa ya bele na yene boma ya Dulu go ya bele se ya no kana ya bele na yene boma Phra-Phra FM bele yana yene ba kalam Azonto manoro kai alupile ya pancha kona bala wakadugu alupile ya pancha kona bala wakadugu sa otake kai alupile ya pancha kona bala wakadugu alupile ya pancha kona bala wakadugu sa
Yaraba Phra-Phra Yarisa Sanjina Deba Kerama Lamaya Nerodi Suguri Anabilawa Agatomano ya Abilabano ya Kaniano, Mia Mbano, Oyereka FM. Kai. Kaniano, Mia Mbano. Eye. Mi mami Phra-Phra ewuba fane enko. Abiaso no filmu. Wa filmu ko. Yabayane ndai. Day. Biani say ya no ai. Pia. Na lu prenya poncha na no so ye. Salu prenya poncha. Obeda no akwa gadugo. Oni asam no. Dada ba plaza ka ba. Ya na. Ena de ye blend show no. Yes. And special day. Yes. Utek 102.9 na ka me boa me na na enya me ono so otugum so na ono so oye adofo alorika abodua eye alorika wabodua tani o neba o to netie digu alorika so oh tobo netie ne gumuki na netie ne sa eye adamechi na me so me sa netie ne sa ababi na netie ne firi no Otugu alorika so. What alorika? Oh, wa no ya yemienu wa efia ha o. Initially it was denial. But say ya de ye musa so to na tie ne gu so. E na me busa o se wabodua. O se o frɛ wo nana. E na de kae. Enti oh, azoka me mo udin. Me bo udin a obeba. Enti se wabodua ka wunyina so ne se abaye yi to netie ena di gu so ena ma ubodua na yate wase na afei de yesese ye to aso hwe oba o dini kofia so fo se be ma de ni kwa se obo oba mbremu so aka che se be ma ni kwa se otene wo se oba so na so oba kuro ya dini ko du fi o se wo ye be ma bomi so ade se wo ye be ma wo ye bomi otene won se abema wakobo oba wanya asem enti mi teacher ni kire ma de bi se be ma se obe ha obebreba wo de se wo gina ho akɔhye dem wo de to wo de mu akɔtrampa so wo de to wo mpa so ada wo da no stay wo de wa fa ta lugu kon pina ko aja me de sa de me che wa rew me kɔtrampa ne so na to mo ha me che wa rew ani ko so bi asem no na me che wa rew asem wonya asem bia o sasa strategy ya make kofitv si na kire me o ya de wa adopt bi nan say ye bi sia no na je Mr. no e aka ono ana ka me go na woni hwe oba be propose net agu me kwa no maka ma ne papa ati o bra man ti o me sro me sorry me nye biem nka to atwa o be ma se me nana ma fra me nana no ye ntim kurum kasa o e se wi a ye dan mo ko mo hene no Phra-Phra hene wa ya ye dem boko de wa yi se ka se ye bo ka e bia ba se obedi pa o sika no wo yire wo ma nti de ka wa bra wa nya no wo de be hwe wo yire no mo se wudi kwadare mbia ye nua no ma no nana hwe oba bi wo ha obe ye wa dia go nsem ho dada na nsem wo ho dada nti wato ne ti agu ho wo ye be ma wo so okọ unini ni asem bia biem enti ena mikunu abo mamane me ba be bo mamane enti we ni nana na me asepo bi ho omontamonye emuntamo ngo na Azonto de wono omamu de we Azonto sika na asem no Azonto ya se oha enu so be kan ka se alorka sa alorka wo waton sama we anom da wo se
ba ko pe striker mi edu me bo ba nei abrantie ba e wo say oyi chop money mano even though say employee kura ana me wa o employee say la be di mate ba we sika ba ne ho a on kwa adwuma sa so ni bi wonu mu yes sika ba na nsem ne a o kire be poti o yare o wi sika na se wi a na wa sa pa adwuma ni bi won so wo sere because na sa na ni suba ntie enti we nkanya sema e se nkai be duru hampo ka wonu tu we nkanya sema se nkai duru hakra mo betimi atena sika kra bi aka na be ma se ma frame na me so ma to na ti agu be ma so na fufidi akoye 44 o se ni kunu so be tere tere atoto bo ba pa so say I will come and sit here on a table of nti ono so ba different na yiro ye be sramu eno na me ka se utu kwan ba we close a share if you go to Rome do what the Romans do asante mamu ha ye modua na onu say na kwa na kobodia se dia me kan se anu ana o kan bi no nti maame ya mesa nukuli ni na me se me bla ni he de oyire ye no ejatwa so no ya eye so okay nukuru na nya abotre no sa wo so nya abotre to anu na ya fa sam no ba ye wo ye be ma nti nyame ma we no jejewa nti sa asemi ba na wa mene wo de pieko enka maame na tie otugu yi enye so say o de anwa trip ene begu so anwa na wo de gu so no kwa enuru me sama wa wo de akofa ba mi sitan so ya wo nya abotre he enyina ya busua we okasa wo nyina the same kasa na moka woni ni ba bi o ba o kodu ba bi o kasa ni krom ni ni nua no ni nua Phra-Phra ni hunu ni nua Phra-Phra ni a o se ye ni nua dagati ni hunu ni dagati ni a me nua dagoba ni hunu ni dagoba ni o kasa no kwa de o ye ni nua me empre bi ya meta kasa ye ya santinfo mpo na ya asa de ni eni entem o betimi ni santin ni atwe sa ma ntise te ba ye nua mo de o hu se o kana kasa kwa de a wo ye ni nua afi de ba de sen mo ma be copy ye nkrampo a ye na na brase ma ye mo dua ye ma be fa wo se mo be fa ye na na se se ma obi a mo dua awura bi betena ha ka se wa betena santimam ti wa besua santefo enti sa santefo ni bi bodua de ne ono nso be bodua ka se afrafa to so wo na manoma mu a wo nya anoma wo iso tena ye gu so ataba ne be nyina betete na anoma tuko nse wo ba ha dwene se mi wo me be bobro bi de akoma nchi akoye bibi papa bi ama me nchiri ma so be kafo me na mum e me fo se wo na hoho akosi be se na ta wo to abontenpunu mu kuroi ewura area yi kurai nso ye no man's land wo we hwe nyame mfasa ama ehotumi ye crowded ne ja tom na se eja mpo antom na di konyeshe bi ba se okay enwire ho nyina ntumwa o ko he ehonso no aba be bodua wo ehwo yi so na wo sa bodua yi nti sei no mo ba ha sei mo ba manyanya ba bi atena no yesra mo eya mo mfa so dwe ntena na mo nya botre ka hu se ma bo bi ma so me be bo bra de akoba bi wo yire wo ma wo sikaka kranka wo se bi wo yire da ho a wo de beto bi ma na gini ene wo ne okay ene wo ne mini aba me srew wo fi ha koi ye be hye ofitiem na mmom won so ya asusu se wani adi ateso mo open tokwa jai unin tokwa na ate dia meka no na wo so azonto enkoye takra odwom obebo onyom a hwefo onyom asa ayi alupre akonya pancha obeda ko me da se enti adofo asem wei ene matu 2-member committee ewo ho moma Azonto ntena se 2-member committee no jataba ene abrewa betwumasi betum wo ho 2-member committee we be make sure say edua na ewo ho no ye be ebusafo se sana brante ye dia wanya de kra wanya de na mema odan dem na mensankopo ba fa emla wodie ne what bida my papa say na say mpumere aye bibia o so mfa ni nje nsuo ana o so mfa ni nje nsuo for 3 days se obewu na 3 days ne pasa abura unim de besi we chire Umyehwe huye ni eduabo na mde weje nsuo na mde nsuo ya bo dua na medikosia na mde ayere mumyenja ise eduabo bebrebe no mumyenja na emwe nipa wasase so emwe nipa fe
first na sa ne ma we nyina enni ho enso sisi ade ababeda ne fashion eno so akwakoye say obi a yeye na yefro anase ayie tumumienja sa ade ne ye ne duabo wo emwa ebi kwana ne je nsuo no nsuo ni kwanyim say nipa wonye bone ebetumi adane de abawoso ebetumi adane abawoso ewo no na abahu nyamna sema wudi ye no eho faso no mumienja duabo ne bo na abranti onsesa na adwene obi ye opapa enfa boni mfe ntua ne ka na uku ne yiri na so ababeda ne kuna no nyina wo de wale no onda ne kuna mosesa odofo wutie mi sesa na nso oti asesa emo obi nye opapa na akire no onfa boni emfe ntua ne ka na boni wo wei ensuma obi ye opapa na ode papa nso atua ne ka midu besi ha sorry me so be like it subscribe share fama me no more outside na no so omunye bi enhwe fambo omo bra fantu omo hofo media na complaints macra